Kublai P baro shkatup hubor jungi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sngi kilong. Ud ka Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ya ka hukum ka Nigrims. Kurup pistol ki pulit na pla Maxbal ke Marang. Shongshit kamaret Hong Kali ha umroy. Ban sedang terhalan ke election MDC ha Soyong Knoxpon. Ba mentang niya pai shiki kubor ki ba kambnya. Kibor ba penya ya ka Nigrims Hospital kila penmi ya ka hukum ka ba mana ya ki local taxi ban yeng ha atat ka ni ka hospital ha ba ki bu let shaw ya ki passenger ni nongpang na ka ni ka hospital. Kinong alam ka Sunjuk East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ha kalai tarik rempang kilalet ban yakendu iki bor ba penya ya ka hospital ban kerpa iki ban wengno ya kata ka jingmana iki local taxi ban yeng ha ka hospital ban ab iki nongpang ki badai ban let phai no shala yeng asem ki local taxi ha shalong ki treiru ya ka kam ki ambulance ban kit nongpang na yeng sha hospital ki bor ba penya ya ka hospital kemshem lala ban rai Marmar halor kan nega jingker pat bad kila betha banwan ya kendo hakasan tarik mentau benai. Rikia kita kumdi commercial vehicle. Di nang ta pada kron sakawai susu apa ngi yok jing ujor no pat ba habi dei bat men hakane ke kini kinjak sengi lo nek. Ta kalong men haka arbui trik ha ka ba dan ki pat ba ki bamut kilani ki try kali ki ba kwa kali siu khajna zoki yang ke office video. Tenang yang ke office video ba khang. Te jing khang ini yang mak belum tas ni kan khang ngapa dah nak pernah ba yo se ki acuti nang ba ka megalia de henry em onang ilai wat jintip kam dei kumta henry kedai nak kada ba ki ingat training nak kumta ki election ki staff kan report itu tingi ni super pat de si la kuno ba kan pelat no yak ki staff do nang thi lamar ba kai ka ba pelong ini ki try nang bu kali roi kalong ba ngi hi kum kinong ya kali teng la da feel tang iwi ko taksi singi hap se ko fan ko ba sipo ja tela da mental ada kajing pengat election kajong ke election commission ni nak liang ke district magistrate ya ki breu berang he ko itu ya tangim khang ndai ke exam pat iki ya penalty ke exam ni penalty ya kata ngim so ye ndai la da nong ba ka penalty pinang ya be sakmat te ngiru ni jawab ba ka di ban play be ke ka office berang he ko itu namar ba film la ban tip mental ada feel tang permit sismi hoja feel ka fitness sismi sanpro tang ka sismi takum kita ki tapi ke pawara anjing sosi ke bakrau kan namar balada kumalong men hakade ka arboi trik bagi khang kidon kitra kali ba ki takot jongki kelakut men hak arboi trik Januari arja rafsan te kimut balik siu ka khang te kila siu next day ki hap siu ka ba fine te kata ka di jibut di pat ba yang i ong ba sobha penyerap lam habiri une kam te nak yang kejongi hiru ni kram da songklik ti bangila da di kram nak pok isi mo ni ong bang ide men sim khia ya ni kanta te kumba kajulong hina ko pos ko pat tolong ba ngim tuklar ya kam office Nre ngi tuklar be ya ka ek bapikta ya ka pisano pa ba namar bang ngi de ki taxpayer ngi siu direct taxes government ka bo pa ba nong song kali jongi hangi pada usi indirect taxes ta ken kanong ta than yano ru tendai lada kalong kumni pada lada tu ka office ka khang kani katai tang ngi tingi ong be ngim persa ya ta jingat election duty jongi nre exam yek tax exam ngane exam what ek penalty kata hi gede kecing tawa jeng ba khadu pada kolong ba nagaliang jongi hi kumbangi yo so ye kubor ha ka ba nagaliang ka police department ngin selia gini kecing tho ba kinang tang man check tang ye ki local taxi balikin check lang ye ki we pa ki kali ngingi tip sai ba ki kali private ki bun pambiang pat biang sla ngingi tip sai wa ki ar sakaro ki pambiang chu ikot ki sla tenre ha ba kot pa mata ki yong ba ngin check be tangi local taxi da ka ba kila isu itu stickers katu kecing isu jong ki stickers ru kalong ba ngamtip katu ko pisa kali seno kawan seno namar ba mentau pinong ba nalor la biang ki kot kisla hapsim itu stickers ko hapsius ke pisa ko SP office without any cash receipt mo tengimtip katu ko pisa kali sa head of account jong no lani kali kumno ya kata ngakwa ya ki kinong ko kuat kili na kaliang kulit bar ngakwa hiru lada biang kumta kili lang ni kipat ba kiba sim itu sticker ba hatu nakaliang ka police department ka bla isu napo ka office jong ki nakayeng ke jong ki kita yak pisa jong pat ba hapo kamera rekam ke jongki balik pat kimaya cash receipt ti kata ka de ke jingkeli teman nang ni sakma ru nagliang ke jongi hi ngi ong be ikitra kali bak itu ke balale sem ngim so ye inte ye kitu ke bamli sem nali sem ngin si epek ladadan mano babat ngirungin mi kum keseng
kabar ba kalong ba lada ki biang ikot kisla na kalyang jungim kasangin ya sakmat da kijingi ki lada ki try kali ki feel ikot ki feel pada ikot kisla ngingim lak ban bakle hawi de bakata kin hapsiwi ka fain lada ki feel ikot kisla jo ndai mata lada ki biang ikot kisla in which ground makin fine kinong tambah kam don tak stiker ndai lada mata lada sakit nap lane jia kanu no jing jia ka sosi haboko di pajba on pay nomor dan stiker ni on pay nomor plate ni ndai kejuk ba mentaro kade kejuk ka balak thamai balak size ba balak kiu ha hawi de teknologi mentah wadangi perang ya kali ru cek lang bang mobile laptop te kanu kali biangkot kanu kali biangkot ndai mentah pada wadna kali yang polis department ru kane ayu ki bakin cek online bete ndan tame bandale ek ki old technology jongki mo katuka benta ka joki barem mencerah Ki pulit ka East Garo Hills District kila kurup ka we ka pistol China hinyo point ripusan na plajong Maxwell ke Marak sahu saus nam kerta ya ubala khot sen ru de ka kerteng menil uni urang ba ula longteng ude khot jong ka seng le no achek National Volunteers Council nadu ka snam 8,000 pra hadu 8,000 khatsan ula iti no yala de hakikti jong ki pulit hakasnam 8,000 khatsan ki pulit kila thwed u haba kila tipti kena ba udon ka pistol be an kani kade ka sen ka baar baki pulit kila yo ban kem me katiar penmen sau breu bala buri de kileno na kilom garo East Garo Hills District kijing tokit kidanya chaprang halor kani kakam kajing pen ina mare thong kali hakasin baningkong hamegalia kalalong ka pasongshit ha umroi hakalai pho we tarik kalalengkon matchi tarik rampang Kakong Phoebe dalam room, Chairperson Megalia Motorsport Society, kalaya roy kajing wan shimbenta palat shispa teli ki kali hakini ki arsngi. U Colonel Z Notial naktem shipai rongren umroy ula long ukongsan hakini kasngi penwa ya kani kamaret thong kali bat ulaya ro ya kajing tibet jong ki samla na kani ka than ban penpai bat kerwat chaka. Usonam Singh na Chandigarh ubalayo ya kanam Drift King of India ula dan lang hakini kasngi. Kakong Phoebe kalong ka thei samla baningkong ban yakun haka female Formula 4 na Meghalaya but na North Eastern region. Kakong Easter Kharkangor President ka Meghalaya Motorsport Society kladon lang hakani kasngi ban pensngan bat ay mensim yakinong nya kali hakani kalumpung. Check. Hello. Hello. Kini ke event kini namanta kita kena ki barit nadu each group khat south snem khat sun snem namar ba ngindale race kuni hapo racing ilayo license dang ploy banyak surok te hoi ka fatlong dang ba yangi pade ban lek kai kuni hapo ka jaka ka babiang ka bala khang ka bala shnabha banum banum dan ke jing accident ke jing maha mi ki brio so ni wan ra khna kani ka sports kenang ba kin yo ban participate kin yo ban shimpat ha shim benta ha kani ka jaka ka balong kumni balong safe bakin dapat her kali kat baki penheru kamli lay yaki ti ka jing wan ra kan coba ni ka sports ni kadi namanta bangin wa di driver ki badang kena bangin yo ban ki shikman bangin yo ban train ki bangin kai ki ba kinwan panlekai hapo ka national platform akan makin compete but kawi ru ka jaka kawi ka jaka hani hapo di India
ti hakani jungi menta kasi ti la don kumba shi spa tam kila don kategoris tingi don kumba hanriu tu nyau kategoris tama ki bawan lek ka ti kila bun ma shi spa tam ni la don jung lek ka na du menen kasngi ngi sedang menen tingi ikut menta kasngi ti ki ban lek ka kila bun ti kastunat baha baki wan mi khmat kumni namar yangi ru kasuk bangin pej manu ki driver ki babyang ki betebet bangila banyarap iki bangin penpoi shu iki syakmat bakin yo ban represent bakin bakin lech chakmat bakin represent bakin kumta mo wan rakus nami ke rijongi te menta di tang manga basit lek ka syabar mangaru ngatri dudut hina la jong hi nga lek ka be kat bangayo kilat kelinti nga shimit kilat kelinti boro ngalik lek ka syabar te menta pada bangala yo ban kiwi la jong syakmat ngakwa bangan yarap ikin kiwe jongi kena kibudan sini bakin la ban kiu lang ku mga kiu mga nama kamde ke besuk ban kiu syakmat hakani ke sport nama ruba kade ke jing lek ka barem ndrei daki don pada kesap tingiru ngila ban yarap iki kat ke bingila ban yarap ti long tangkat tai pa benong iki kena kiba melien mania penher kali syasurak kumto kamlong ke ka balong sif mentangi la bun kali ngila bun brio ki brio kila ithit kali lut kalong ka jingma ki weiru lada fim bakla ma phi kila ban bakla ki wei tingim jula ban tep ikata te kum kani ka cakangi ki wan ra khnang kamadan kum ni bakin wan te da fikwa kum kani kamadan filipan wan filipan shimentalang bapin lek kai ngah kini ki jing lek kai te hang ta pingin sapet manu babit manu batbit ban manu bam tibit tama hasurap singlinti singkinti banong banyale kai ti kalong ka pama namar kawarra Kajing perta election MDC Hasoyong Nongspung kala sedang kemjing kluit bat terhalan nang ni syakmat da kajing mi madan bun ngut ki kertong ki bayar rengkat man bat bayan nep reng ki khubor balayo ki atho uba sensyar lengdo thaba une kun persya yala ujong ubakha ba Nathan Rambai ubaya kun na kaseng kongres kiwe par ki kertong kilong uba Samlin Malngyang MLA Barim unya kun na kaseng NPP persya ya arngut ki kertong na kaying uba H dan kupar Roy lengdo bat u kertong na kaseng VPP bari du konsep babun anak pun plan susu gian bari kum ke isi meneng lakan sepang tu grassroots governance tang na kerteng ru kelas tunat prat in aibor ai dor bar snong start from scratch mo tangin ai ka bor ai du sa council ai dor bar snong ba makihi kin pet khambha ku be dei ba snong bat ki sara pres podus council kumta teter So yung iba untuk di hatari election si pa kami ang gusto walang election naman Kasoyong de latip hi warobor kalau kumta hi and rementa ngai it is the love and faith of the people yanga yagayeng baja ka party ta kum lai hi in the election emale ladap bagi pai ba kum bolong hi imla ban thi ju pai ba da kapisa hari ngithie ju pai ba da ka jingit MLA ne MDC pai soyong te ka song shed bi kumju ki pai ba sin mingla rai ngla de bra tanganget ni election in long bi kumta da ka jingit ngile chu pai ba wan persutu MLA ne MDC inya tristam bat ngaru da ka mesim ngo surit ngapan ke jikersan nik pai ba tiken ai lang ta ka jikersan nam ta ka nik MDC em nga nganum jer irono party nga burom dut ikini political parties nganum keren is pangnono party manong irono henry ngit keren be ya ka party kepada jong ke United Democratic Party no apa ngi kombong nadu basdang hi kani vladep bede bat ke dis council ex mo ex MDC kitrai kumno henry menta ka jingwan de paiba ke ayang mandate nakwa hi bangan lum ngan lang ban pen bha susu mo with taka jimut perkhat jonga ba mo jing sempang ngajonga ngana kwa hi ban pen wan dot susu ba kanono kam bangale kabadai apo shnong ne badai apo kahima nginle bat sinshar ya kanono kam ban ai kanu barai habashit habashai ba kinhun bangaru nganhun kamasim bangale chupai ba mo kumanga pan jika shan ba la shan dang la job ro kumta hinga pa pantrei ya kanu kam habashit habashai ban kran ni bladep ngi bakla KEC jong ba yelam hi dai
ke parti UDP ngaso ke biang pada hatu kapor manong man keren tan yang bai dei ke parti UDP kai nadu i president nadu ki nokit kam ke parti bai po state kila partai kam benya hari ka jingkwa ka junga tanga nglawan nang tu syakmat, then only I will give my best for Kari Kajat Benrio Kumutau MDC. Thank you, Ma. Kinonyalam jaga Garoland State Movement Committee GSMC kila penlong ya kajingyalang ba Harezubel para hakalai tarik rempang ban penjur ya kijing dawa ban yo yala kajong kajala bapura bakila jer kerteng Garoland State. Hakani kajingyalang upiki sangma CM barim ka GHADC ulalong ukongsan. Hakajingkran umni urang ba ulaong kajing dawa bakongsan kalong ban yo yala kajong kajala bapura. Ula kentu ya kisamla na kilom garo ban tersyakmat ban ya kun ya kani katong. Ula ongru kisamla kide ban kring ya kiri rangba ban ya snok tilang ha kani kajing ang not jong kajai ban riu garo. Upike sangma ula penken mau ya kajing tumu ban jing ang not jo Captain Williamson A sangma. Nadu kisnam kat kendai spa sanpo ban yo ya kajala bapura na kabenta kajai ban riu garo. Ulaong ki garo kiladu shibon ka bha hakaliang ki kam ki jam kumba kalong menta kamtam hakajing mang bha kam nakabenta ki garo hakani ka jela kinongyalam ka GSMC kila batay ru hakipat ba ki balawan sya kani ka jingyalang ya ka jingya lanti jong kani ka kunhun hakini ki khatlai snem balalek no 우리는 안츠나 기스크라 베야니 옹겐 달로 안층 존베이pa 비아포 방타기자 자크랑산 돔겐 츠모바 이안 감찻급바 돔바니 옹잉아 마이나 스카응오 힐스테타 다크르 묻등오 캡텐 W의 상마마 앙그로혼싱 마라 바와나케 우아망니 카름 스카람 안층급다 락겐 촌촌급바 비아프랑오 우아망 돔나낭아하 바샤고바리 근데 노크랑오 망바 돔나 만자이 우아망 부릉오 오그득기랑 볼그램라고 미팅 나랑아하 니바 와망 가동기 종자하 디스커레 종자하 가동일이 임강이 와망 달베이기파 스테트코 주족들 나갔다 만나하 우리가 그냥 층바다 알로 존베이기파 톰비모니 옹겐츠 모바 이안 달베이기파 리임강이 옹스카이가 우리가 그냥 층 가동기 종층 나베 나시망 크랭보 니바 이하 촌가파 도마니야바 감차다이나데 내 동차 자치나 아침에 달박대 만들랑코 오가나이스 카이무나 동비몽나 바낭이가 그뭐 딱바 만들랑니 부대파 부추마 반대미트라 그뭐 all sections of society 니 만들랑코 안층데 옥가미무나 동비몽이 마야리 그만 안층을 이무 강이야 마이 닥체반이랑코 안층 맞니가 마이나 가롤렌스 코낭이야 우가 고 안층데 탈락나보다 낭이가 우리 이만 노아 달베이파 톰비모니 그먼바나 시망 자쿠 대양쿠보 나 시망 돈통나베 마이나 장서단층 제기봉겐 잉글리스바 we shall overcome someday 주속겐 야기코르니안 스칸고 힐스테타 다크까니오바 들그바랑 주속들 나갔다 만나하 캡텐 상맘앙 불시치 독나 리들리 메갈라야 독코마나하 르차 치스쿠 소독스쿠니 Desember kogrup pri waljachi wan kogrup pong ayaha uno Hillstead Uba penyat sing CEM ubala no yaka soorang kam bat ulawan hiar shanong thamai constituency banya khon yaki election MDC nakaseng NPP ula khot sngo bha yaki CEM bat MDC na Mizoram Karbi Anglong Tripura Bodo bat na JHADC bat senran yu hakalai tarik rempang haba ulet thep kerteng kumu kertong hakalai tarik rempang HISBT mauyong rem Shillong CEM ka KHADC ba penyat sing CEM hakalai tarik rempang ulawan thep kerteng yalade nakaseng National People Party NPP banya khon yaki election MDC sha KHADC nakaseng National People Party na nong thamai constituency Hakani kasengi thep kerteng HISBT maulai Shillong lawan senran yoba penyat daki CEM bat MDC na Mizoram Karbi Anglong Tripura Bodo bat Garo Autonomous District Council Hadin beladap thep kerteng uba penyat sing CEM ulaong kajingwan senran lang ki CEM na ki weipat ki Autonomous District Council kan penklan ya ka kernet bahan riu juga riti sensyar jom kari India kabaya day bat kani ka than lamingi kari India
bunteli kimat hakabede bakane ka general election syaka district council jongka Khasil Autonomous District Council kabanlong haka arkhoi tarik jong ni rempang te kabaningkong shwa ngashwa ban pensmo kumne kum unong ilam jongka Confederation of Northeast Council ba mikmat nakamenta shiphautuli ki Autonomous Council hapo syate thain lamingi Northeast nasoban ong ba ai kublai kerpang nam ta ki nong ilam jong kini ki Autonomous Council of Hair ki baidan lang ru menta kasngi i ba basumatri de napo ide deputy CM jongka Bodolan Territorial Council Pak Rakesh belong i chairman jongka HPC jongka Garo Hills Autonomous District Council nang ta i Rakesh i Abhijit Kru belong i EM jongka Karbi Anglong Autonomous Council tenang ta i Chakma Lakan de i member jongka Chakma District Council na Mizoram Badru idan Saiway ru na po Tripura District Council Territorial Council Wedan lang kani kajing wan jongki ban senran yangi mentakasngi ka dan jimut bat ka kia jimut hadu kata-kata balai namar lingba kani ka kenhun ka ba nilai kendu nakapor syakapor mentala jan arsnem duna kathong hi ka jongi baro jongki Autonomous Council hapor North East kathong ka jongi kalong pada kumno banla ban pen urlong ya kajing wanra ya ka 125th constitutional amendment ha parliament balai ngong kumta nama kani ka 125th constitutional amendment kalong kabadan kam hadu kata-kata namta ki babun ki Autonomous Council ha North East kajing tumu ban wanra kani ringkat kijing ajing mut kijongi baro spotuli ka Autonomous Council kalong banang penklan syusyu ikan ika amendment om banang pentelon banang penklan syusyu de ha kajing ya lenti kajungi ni snow ba gila persyangkat bala ni ki asnam duna but snow tenat banong banyathu bawat i honorable CM jongka Bodolan Territorial Council honorable CM jongka Karbi Anglong Autonomous Council i Maharaja Pradyut jongka Tripura Territorial Council kidan hadelhi ban penbet kerpang nakamenta ban buddin ya kani ka kam jongka 125th constitutional amendment kumbakalong kajing kendu kajongi dangshen mentala kumba urban item hadelhi bat menteri kampo yen union minister jong home Amit Shah bala ai kajing kular bayakan ni ka amendment jongka 6 schedule nla banwanra no mentah kini ka dorban mang tingka jongka sokari dia te lada la banwanra ya kani hakani kenti menta kan long kajing mentoy ka bakrau kan long Arngut ki kertong na umsning constituency ki ban ya aireng ha kani ka election MDC ki ba kuntup ya uba Rocky Marwen na ka Congress bat uba Eddie G Kharbani na ka UDP menta kasngi kila tikna kum ki kertong na office u deputy commissioner hadin bala deb ya kajing bishar bania ya ki kot kisla na ki returning officer kini arngut ki kertong hadin balami na kamera jong ki returning officer kila pen i ya kajingya id pat kajingya day ka bajan da ka baya kedup pat ya khublai kiti markeliang hakmat kinong kershan jongki kani ka akor ka pen i syai bakila long shisha kiri rangba walada ki kun mar persha kim don par kajingya shun paramaki bat kin ya kun ya kani ka election da kajing id ya kani lapen sngo da kini ki arngut ki kertong ha kajing kran sha kinong thok khubor kila kerpa ikipat ba joko umsning constituency ban penjob ya uway naki namar kilong ki briu ki ba sngo thu bha ya ka yo ka kot bat ka e ka shon ki pat ba ka umsning constituency si paranong songsnong ngasoban ong kumni ngasoban terwa ya ki pat ba mau ka dong ka than ribhoy ke dei ka barius pa lada dei ha kino kilian lada dei ha ki marbam mardi lada dei ha ka rep karyam lada dei ha ka kup kasem ka ribhoy jongi kalong ka barius pa katno tamlay haka kam syakri patba lada ngidei haki nong syakri sarkar lada dei haki nong ki kam seng bahalang bat kerpang haka kam sai himasima kadong ribhoy jungi kadei ka barius pa hangni ha umsning constituency nadan mga iba edi kum ki khun samlarang ba jong ko umsning tingi wan sakmat ban terwa yo patba
ngidon mangi arngut ki kun dap senrang ki ban mi syakhamat ban kit ban tenrong ya ka kya ka shon jong pai ba tenga so ban kerpat ya ka umsling constituency hang ning ngidon arngut ay yangi kalak bangin syakri ladam dei ba edi ba roki ladam dei ba roki ru ba edi ni arngut ban syakri kum ki kun samla jong kadong ribhoy wat nam penlek ran ya ka kerteng habangi ong ribhoy rithem kari jonga lumlang ki kun jong pha telingin yang kawai ka kerteng ngin kiu kerdan ru kham shaneng kata kadi ka apil jonga ya ki kun samla jong kadong than ribhoy khamtam ka umsning constituency nadu ki long kmi ki long pa ki kun samla bait ailat yangi ngidon hak hasnda bat phi ban syakri ya kadong bait ka jongi ka umsning constituency bat kadong ribhoy hibro kawai tenga ai ka jingkit bok kidang iba edi ba ngini lecha po upat ba ngini ai la kanya la ka jutang bat ka jingkular ka jongi bat khamtam ya nongrim ka jongi bangin ya khun ya kani election MDC bat halada upat ba ibet yangi ngintre ba khamba mangi ki badan hasnda hasnong rengkat bat upat ba tenga ai ka jingkit bok iba edi ba mairu inyo ya kamet ka bakot bakya bat kerpang lada upat ba ibet ya iba edi un ai ka jingkersan lada upat ba ibet ya nga un ai ka jingkersan kata di ka jingkit bok ka jonga kali kamde ka jingis tu jingmut tang bangi terwa yu upat ba ni dei ki khun samla ba it jong ni ka dong ba ka than mo ki bala he la san hang ni nganut ba ong ni dei ki bala ot sok pet ha ka ni ka dong ka than ri bhoi ba it ki jongi te kumbang ong ka ri bhoi kam kerdu ngiru ngilala ban kit ban ba e ka lengkor na ka menta ka jing syakri upat ba kadai ka jingkit bok jonga ba edi ba mairu la da upat ba ibit idon ka hok ban syakri tenga kit nga ai ka jingkit bok kit Hadirin balami ki kenrum kenram hakaseng Voice of the People Party VPP Hanongston nakajing sya kentat usamla Michael Thongni banyo tiket nakani kaseng batla pasat penban sya uba marbiang nongsit kinong kershan Bashir Hem jonga VPP kilarai ban penyeng ya usamla Michael Thongni kubu kertong shimet ban yakun hakani ke election MDC ban Salongshen Bun kinong yalam ban dekod kilami no nakaseng VPP ban kershan ting ya uni usamla laong ke kubor na Nongston. Tang khinda du lese hak jingdon ka numbers kat kata mo ki household ka bangidan apo kane ka constituency ka jongi Henry ngahap ban menjur namar kumakayeng ka semru kala ai bor yang ban ya syakmat bakilabu yang ya ka jing terwa hau pat ba ngan pendem hak sur jong pat ba ngan pai khmat cha ka sur jong pat ba bat ngapan bana ka ni ka singi ba ngamlong shu udakot jong ka party nadu menta ka singi ka ba ngalarai ban yakun ni ka election ki kanhon ki wan ban pensngau syanga baki angnut yang bakan yale ya ka ni ka election naka jingwan ka jongki hapo ka chaka ka banganga trekam ko balaisin sausin majuong mot pensngau yaki ba ngam sudon kata ka mensim banyak syakmat akan ka election nama ngadon hapo ka party ya ka ba nga iye nakapor sa kapor habakiwan ka ba arsin ka balaisin ngajubab ya ka ju wat lada ngadu ya ka tiket ngamdon kanu ka jingsngo persya ya ka party nama nga iye ya ka party Henry hakan ka sin pat kalong ka sin ka ba new pilawan sendon hadu hayem ba pilapan pauru ikijing kwa ikijing trang kijong pi yang aban mi hakane ka election MDC pementa tengah pensngo bangam sola shu ban ong m Henry nakwa pensngo pat chepi balada shubu menta ngayat syakmat nakwa napi baro ba pin ya trei mat bat mensip pin trei shitom ban pentrun ya kane kam namar tang marwei ngamla bangan sengap ya karai ka jongpi ya ka jing pensngau ka jongpi ya ka jing trang ka jongpi ya ka ne ka por ban pensngau ru syanga ba ya ki kam nang ni syakmat pin pentelun nadu mansim klem kanu ka jing sngu kwa ya ki a mo namar ku ba pipitep ngadai unong tre kampat ba ngamdon ka pisa ka tengka ban bu ban kensau kentiap ya ka ka tulop ka bangayo na ka jing kerku ka jong blei nga IT syaka seng ka bangalat ngalat thaula ban syakri yo pat ba kumta ladang kwa banyak ikan ka election nga kwa banyak hakasur ba kalenti ka bakhoi ka basuba haklenti ka ba ublei kwa ini banyak bangim dai dalale Badak itu ki kubor ngila poish ka bakun tarhadu bangin ya syambiang kublai shibun.